Facebook page na buku nandaru live en mbongi binani kuwa en buku nandaru servo ke bounty premium rama taste the spirit of Fiji. Wambul tuna sentin kapan anta banua be kemni sarturang maram daru boki ngone lewa au na sental ngoda be kemni sarnu bebiti ni andabo tabul mengori in live stream ni Viti FM en besa ni pura da bangan andabo tabul mekina gori en ya kabi bongi vinaka ndenda ye simito na walu en tin kawala miniti en nonda funulo man ngoko biti lele sartuya ningoka en lomo ngale bona MV bonkiko en abuni kena palle del tunga weekend nonda ru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji bonu binato ni kemdo ke sarra ni lawa ni sando botabuli mengoka en abuku ni abesemati en bongi vinaka ndainda ye roda bekem kedana bekani na kateni ni bounty premium ram en tratiko en bongi vinaka ndaindai ne durna wekanda en nganga tiko roda wakaita bimai en abuku na mu like na mu share o dhekila na rani memu saranga na kateni ni bounty premium ram taste the spirit of Fiji ngoka habi kemni ke sarabeka ni siam sikumai en bongi vinaka ndainda na kanga madaka banduga no likes seta na live video ngore na kena level kena bina karonta Taste the spirit of Fiji. yani sambulu bina kan turang marama terbo kina ngone leo kemni kena sarna lai me bakan sa sibetu kenta na walo na tin ka dona miniti ne uno daru servo ke bounty premium rama taste the spirit of Fiji au na pambul terbi kemni kena sarna bekani ni sema chikumai en lomo ni wangale ngona MV mbongi keiko en abun kento nama kitiko ndaru servo ke bounty premium rambulo bina kabe yesulu beni koroi an malondali ndombolo bina ka bakatalan kino na pambulo tikani virtoni lawan ne na bilang giokata setara mangore be botenga be ratu keni soro atau beni corona singani sudu no guturang tabu menambuke lebu ira me kandabu wasuni ekumbu ubatulele na loma le bangola tiko ne bilang giokata en ambongi vinaka inda ye ya abakata lagi na bikem ni keta na bekani na pambul del tingani bertuni lawa atau siama tiko mengo kamay na old state my old state aci amidang kay rombo tungo BTFM samba aci amidang kay rombo tungo BTFM na pambul del kini bertuni lawa boys atau siama tiko mengo kamay old state be stone no fly or drix or cooks or nix Kroyo ifi kay atroiza don bula binaka binapale bikarantingi takina bide femi tokani en bongi binaka ndainda ye fakatalan kina bikem ni kera sarra bekani sando batol mengo kana bide fem Facebook live bula binaka bikele vi dhani kau Filipe wele le kemba ke Filipe tabisa don bula binaka bula binaka tanga be share na wanga fakatalan kina be ana malondali rto siama tikumai na koron tele ibanda korba bimbinga be million di oto no makelesi do bula binaka en bongi binaka ndainda ia sinter kita mambala buna ngauna en bongi binani kuwa nandaru talo ni ser mai brutono sabu ni ndelai lomai sabu ni ndelai lomai bekemni na beka ni sen indu wanga ibokina mat serengo kay rongo sare nanda panu loma no biti kile telanga me bunu tani en abelu taki mongosa ne turang tau ni semi kay tani ia ni talo ni ser ilabonga ni bosota labongan ni bosota bekem ni ketana beka ni ngona ken rto italno nduni lawa arto da tinga mai malevani mai Australia vanua robiala kina o Victoria State KNSW New South Wales rto wa pingarap tikorto na company na Abato na vanu na dari vanu rto tikina o Wandong era penurut tikina mai New South Wales Australia kena ndau tamata kitu kena ndau stabitu na nraki bibisau mai kia kena yang tumai nanda vanua ebiti bebokani tuya na mato vole ebiti laki dola itabitu mai ena vanua lebu o Australia en tamari bingkarabin Abato ortino longo kasandau abaksia butunga ningali bakasia butunga ni oda ni sukutu me daka non radong girto ko mai bir keda non rabu bale non tawon pon lo manobiti fortuni lawa kartu na tamata kitiko na serengoka ya ona pambul dal ni birto ke desarra bakatalan kine buana turangan ni neta siri onna bitalai amata nawa kirto no ni lawa dombulo binaka na siama tiko mengori
ena buku ni bosota woli na nraki mbata ke na karani job mai osi terelia me raonga ni tubina kakina nambula ni mata bubal turang kina marama darubo kina ngone lewa lapo nga ni bosota mai bertono sabu ni delelo mai sabi na kabikim ni keda sarra bekan inisiama chikumingo kana bide FM Facebook live daruna sarra live telnga na italo ni sharingoka ena mbongi bina kani korongoda mbongi ni kuwa ena tarai tiko kine endua na kate ni Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji dua bakandu na kate ni Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji na kanga moda kaba no mu likes me valevu no mu share kapa katalan kino ngai sau mena taro ni nao daru live video ngoka rongoda ni na thaba ngana live ngoka au sana talaiba lesu na live kethe mai na teibu mai na barombu kana madho sauti me thabo me na mbongi ni kuwa me na raido they live dundu na share o they live dundu na likes
Di jatro kina marama darbo kina ngone le tatu bot sarantong munisere ni talo ni sere ni labong ani posota mai bertona sabu ni dele lomai en bulta imangosa ne turang tau semi kaitani en amboge bene kuwa mai non daru servo tiko ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji siko en YouTube channel ne turang tau semi kaitani sabu ni dele lomai dokina no mu like sha subscribe en amboge ni sere labong ani posota en ambongi binaka ni kuwa ana bambul tatuan ibe edi finau na darbo sema sartiko mena bono le buko na usori titikino na motoka mesa ngole tiko ibale bina bale besar edi finau na sema mai ena ya kapi bina kani ko ana mni toka dari bengarabi sam turang tani bono bina tunu weekend ke sar na bugu ni bengarabi ena bongi binaka ndai ni bade binaka na makana taroda no mu likes no mu share ena buku ni ndua na kateni ni bounty premium ram taste spirit of Fiji rani ko ngole saranga mani mataka me kauteani me mukani was down to